na Ndua mwiso Umai Mbaviloni nundu isu ni Ndua ya mawendi mamwe. Tell your neighbor mawendi mamwe. Ndumwe mawendi mamwe. Maandiko mangi imeacha verse 6. Mwevanisie Mbaviloni oundu waevaniasia na mwimwevanisia kundu kwili kwanana na meko make kikombe ni kila muvulanilie kundu kwili oundu we wetaiye na kwikala motanu ni machao indi tuimwendi tell your neighbor motanu ni mamwe. Mbaviloni zina nguma ya motanu machao na nipo tuminukilia umundi na niminukilia umundi nina ukanyo na utao kwa na kwa kila mundu weva kwa ndavye hii kauwa veva wowelo kitu hata. Please look at me. Kwa ndavye kauwa kiveva wowelo kukitu hata ewelo kitu vevani. Thank you sir. Tuambia na kuweta hii kwindi ile kwindi ya veva na ndi ya kuundi tui na kuyai tu ni kwende kukitwa na kuundi na kwende kuikata na therefore kwa na kizo cha muyuti undu mesi ndi ilie wata wowa iko kila nyavina na ala mekuundi na mio ya kuundi nikenda kuyulu maveva maende kuikata maende kila nyavina zina munene ola nonete bindazi ona kwani na uo ni latu ambia oboda umina Biblia ende ibuku za yuta kilungu chambe ona kuno kilungu kimwe ibuku ni za yuta bende to inzanisie iso giumbanya utapanyau yuta na mbedhangu ningili umwe miongo thanda to na ina ando manga hii kulo ndivyo kauwa beba ukitawata sisi hapa 8 maandiko mangi imeasia tau nota asunao ni mabukasia mwi nimeka hata ni mabukasia mwi na maondo me na mo ta mekuota mailea usumbiko na idhukisie makiumanga monene verse 9 indi Mikaili ula mulaika munene nila wakandanie na ndevili na ukandania nake undu wa mwi wa Mose nda tata kumavinga nisi atakumuuma indi aisie mwie inakuikiata neto isu ona yuni nende kuikulia tuivoda kwa sasi tunakusambaratisha pepo tunakukataa shetani tunakupinga na kukuharibu na kubomoa mipango yako neto isu tuivoda kidemba chu kwa ndavye mandhia maandikoni mangai wala Yesu wavotheu edha wimwai na nese kuzo nakwa ni boya hata na namba natu kita boya unundu imboya ikita kutwikia wina empowerment lakini wa woki pati bandu tuko na Yesu aiboza kidemba chu undu weka akomana na mundu na dhimo hata kwa dhimo ikata umanolika hata na withi na indi akomana na satani aimukanya sisi aibuku ni yuzo ndetha meko matumwa manda bandu bamwe mekala nikenda masi satani na mboya undu tuika na ningona pamwe na kwa kindu kicha pentekosto kikiti totunenga vina wa kumaumanga monene tutena hukumu wa kumaumanga nundu monene mamadhana na monene angi metune nawe manani wo nundu ukona mundu ngali imwe aliumanga monene shindwa sambaratika haribika na epindani oyu no kilalai ukona maisa mbaratisha ufalme wa shetani na epindani yu ni uzitembesa in fact ala ai munokosa amume mando nimo mabodhambo ya sieva ala ai munokubuika mola la imo nimo mabodhambo ya sieva na yu andu manga ini kwa ndabye tukisa mbaratisha shetani ndia tumuye witu ni watu kilile vina
twikauni kana twinthi kwanda bie twinthi kana twikauni kwanda bie we nondo nenezi nitukwatiani akinduni kina kindu kene kiunguna nini wa muyo twikanya limo. Lakini my friends, kauwa beba ukitawa na kulea mawendi mamwimbe. Praise the Lord. Nundo, the center of your battle is your body. Na ula mudhena ukelekelia mawendini mamwe. Mudhena ula ukelekelia mawendini mamevo. Mudhena ula ukelekelia withi ayoni endini wa withi ayoni wadhayo. My friend ni wakili wabina ona wabodha siana hata siya kusambaratika. Na yu satani akitito tukenga na katukia kisia akakuya mboya isu wewa beba na bie wewa beba ata owi udhananga mwe wako na udhananga mwe yandu walangi nundu wa mboya isu ninzeo wea elembe kutani siya na ulalai wea elembe kutani siya na udhengi wea elembe kutani siya na kuya wea elembe kutani siya na mizemba yondo ya modhuku meka wanando. Lakini hethi wa modhuku no umeka na the same time we are here ni naboya. On the same time we are here ni prayer warrior. At the same time we are here ni intercessor. Ni kazi ya bure ukitete kuigenga. And that's the truth. Na mawasta maingi na shiriki maingi Mbaviloni kati lakiti eleno ndeto mpingisi ya kuboya na kuula na kuamba na mo meukombo ni wa satani ndio kakubika bau ninonete andu me anondo na medita abodhi basta meri mambuza sia muno makazi ya basta muzi anondo ni wazikoti ndena beba na yuwa kabuza kuza nikula ngaiye hindi ngai kindu kikende ni chao mundu ni waambitie mabina amo kadha Ndua leo nenga niki nundui na tuizukuma uya wako. Praise the Lord. Nginya ilane siye kuikuwa miendeleyo tamwe manenga tuanziva ngitwa maka nisa nikulama hiyo nangizo koma na nangewale olale iwaibo ebo ayuika ngizo manangewale mdembo ya ndisi waisa eoba. Yani tuiwa mabazita kila pastor aite ndembo ya kanisa ndisi sini. Lakini ndugu apostol prophet no tabambeza sieba isu na kwa nikuya isimu kalala nikitie koko na natwa ambeza sio ndisi isini. Lakini be ndugu kona level yulango ya kuya ndembo pa yandisi papa ya kanisani nona bikeba ndo na mana Ndua makita autukenga mwimona TV ni mekita autukenga mundu ethi wakao wabeba ukita wabebani umwi wa mameyeki ani kutajua ki wako manana mundu withita mubodhi wako na mundu withita ambisho wako manana mundu withita apostol na umwi ni wa mukilile bina akita kwamba ndeki ndoi asunguma asasia empty debes make most noise. Empty debes make most noise. Hethi wa woki kumaumanga monene ni Ndua ile. Then at the same time mwiyo wako ndio loko kilia bina. Tell your neighbor mwiyo wako ndio loko kilia bina. Na Ndua nde mwifanya mwima beba wakililwe bina ni mwiyo ni utangasia udheine we Mbaviloni kati Ndua uma wipo kati wekito tuku ni azinema no zinema umbiti nikenda kwa tempesa no zinema huko na nikenda kwa tempesa siana nundu wa woki beba mudheundeba mudhenome na kulilie beba ume kwa sia moboda nake alea umakanya ulale ini woniki kwa ndabe wewe kule liu na mwe ange ni manie yo nginge ange wabandu na ndo matema ikanisa ni wa pastor mwilo na mudhasi mbona ngayali na mwithie ne wawia na mananze ke ne wie bandu aine sia jao ne sia wo
na mundu su aikinakana wazazi akinite na beba mutheu kainongwa kaino sinema kaino kwebaka mauta kaino kukubaka mutwe kanda tiki ndowe nekelele muthei edwa kweli wewe ndakuma Mbaviloni kwa akili ya moyo wako bina katika jina la Yesu. Enene mwambiwa ndio mwezo wa Umai Mbaviloni ndo Yesu nene ndo monene alamebe uni madhuku. Praise the Lord. Ndio mutabia Umai pa Mbaviloni ndo Ndua ya wimo muyume Mbaviloni ni Ndua ya molalai na muyume Mbaviloni ni Ndua ya kimwi. Mimeo ndi isumbikitevo na mukatangiwa ini ni wana walea mundu alao ndeme kwa nanga Mbaviloni maka kwa nanga idenezi omana kondo na thukuma nakani kawo na ndiku wa uyangi weta andu waingi ma Pentecostal ma kundi mezi lakini ma kondo na thukumeni mukwisi aingi matwiki atabanya na avothi elaiti na wakwithima methiwe mena ula uwau nguma kitakwiyituka na uwau ndio bwa lakini ipinda thiu akakomana na uwau ayo vasita ayo mdugu ayo dada na athi o mantha na nundu yu ni wakwatwa yu abwabwanika ninguboya and unfortunately amwe maboya yu ni maekete masoke kiku amwimeta maapostol ni mutangazi omundi pastor wenu ni Musia na Pastor Mary pai mundu ngeba alangi yonde makita umunenga sinema ngita kwana ngambesa zenu mwitho amusi ikiti tell your neighbor witho awe ikiti mbesa dumwe witho awe ikiti mbesa. Praise the Lord. Please edwa kweli mena beba mutheu ni wele kone kangwani sio injonye kesha tell your neighbor kesha letwe TV ne na mundu mukao la kwete kesha isu eke skinny tight nambo batelema kuma baya mao kibicho mbe indunu zonde nisiane kengi nyaba audio na tija bone na le akona mundu umenulu na manakeki kwati we no aka yani nasani wa mundu inabeba eki ya muthemba wiba yani no tondo mwenda tatakuza ni muthei no to eki skinny tight na kunite yombi shindwa katika jina la Yesu Kristo. Ninoni ekungende ni wa Facebook aume maapostol makibothe akame athei mathasi ayuni ngwenda ukubothe nikenda kwate muume umya ngwasi yaku na akanima umite ngwasio na mathewa kumana dhambi aba na maimandi wakalai kanene na withamba ikanisa ni wende kila mundu shebebe no that's shindwa usuti beba mutheu my friend we Mbaviloni katina moyo la munene nene ni mokwewa mwono muthina undu na thata nundu wa Mbaviloni nundu ni bakubina ituwa isobe tell ni by isobe tell ni by isobe tubo itwe mama rikutungia mubea mwiyai na bobo se mathai maito nundu utao wako no twaile ebindane thi nundu nthi ekili othela na niwo tichenga na ndu waingi yoba meonena yulu anthi kuthela na buthu mekwiwa ndeto yaku ila ni kwasia umai kati wayo na yoba omunthi no atumanthisia tumendua ni isu nene ina momandisyo ma mithemba tumendua ni isu nene ya uimo ni watu tatu mendua ni isu nene ya olalai na watu tatu tanisia na ndua isu nene ndikatusumbike ndua linenganite mimeone ya mwe ututavite nikenda twikanangike nayo nundu yo ni ndua mbaluku ona yuni mbaluku kwa na ndeto yaku enda alama kauma ndua nisu ni moma kona thayo wako mwingi na museo yo bailawi ukaniwithia atongo imako na etikili mako na yu musumbe mwiye ni bodha ino nikenda tulike nzamani yitu ya welfare
asamio ndela mebo ni madhi mwenuwe tutongoze tuikenesa na tumanishe kwenda kwako ngai uloto atene na tene. Na kwa hayo tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo. Sema amen.